Yekhunjuliwe sawubona, sinkwa sakho selisuku sakavuka udle. Uyathi kunelivi lapha, ubothi fundzele encwadzini emaKorinte. Lelithi loko liso lelingakakuboni, nendlebe lengakakuva, Nkulunkulu sewukulungisile. Ngicela kukuniketa ligama linye nje lelithi sekuyalunga. Nkulunkulu kunaleli tafula lasolo aligciba alilungisa. Elizabeth naZakhariya ngifuna kubekisa ngabo. Kepha ngicela kufundza la kuMateyu sahluko 11 verse 11 uthi kukhuluma Jesu, ngiqinisile ngithi kini kubo bonke labake baba khona emhlabeni kude lo wake waba mkhulu kuna Johane umbhaphathisi. Ngicela kuma lapho uyamata uchamukaphi lo Johane umbhaphathisi? Utalwa nguZakhariya na Elizabeth. Mawufunza kuLuka sahluko 1 lithi bekuyindalelwane yebapristi labantu lababili, futhi lithi bobabili bebaphila impilo lengcwele kuNkulunkulu, bagcina yonke imithetho noma imiyalo yenkosi. Bese kuba nembasela lengahambisani naleli muva labo. Lembasela lithi babede bantwana. Ngicela unake le conclusion. Bekungemagama lakhulunywa abantu emhlabeni. Bantu bese baconcludile bacedzile ngabo kuthi laba noma sekubekiswa kuthiwe wo usho yiphi couple, kuthiwe wo sisho laba labede bantwana. Bese umuntu uthi wo usho Elizabeth naZakhariya. Laba bese kubekiswa nga-Elizabeth kuthiwa abengatali. Makucocwa nje kuthiwe hey ngisho lo make lode bantwana lo ngatali. Oh usho Elizabeth. Bantu bese baconcludile emhlabeni. Kepha uyeva yini ezulwini ukuthi bekulungiswa ini? Jesu uyayilanza indzaba uthi ezulwini bekulungiswa umuntu lomkhulu longazange abe khona emhlabeni. Uthi Jesu lolotelwe lo Johane lo kude wesifazane loke wadala umntwana longangaye. Ngesikhathi emhlabeni kufakwe ama-conclusions kuthi bede bantwana, kuthi akatali Elizabeth, ezulwini bekulungiswa. Hey sihlobo sami, sekuyalunga. Kulungiswa lokukhulu kakhulu kunalokhu lokucabangako wena. Njengalokhu na Elizabeth naZakhariya bebacabanga kanye ne-community bacabanga inshwanyana lezulu belilungisa lokukhulu kakhulu. Sekulungile, sekuyalungiswa sihlobo sami. Kungendeka sewunemaphelekece ukhathele njenga-Elizabeth naZakhariya. Kungendeka sewulinze uthiniwe, kepha ngicela kusho sekuyalunga. Kumbe sewuthandaze sewuze awusakhona nekuthandaza, kepha ngicela kusho sekuyalunga. Noma kanjani uNkulunkulu lo wethembisile wethembekile. Amen.